Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang persaning GNN TV44, pagyan na rin makapanahon at lokal istoryang dapat sumamalo, kapamilataning garantisano, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oreni po rin balitang may kalap ganing Lunes, May 19, 2025. Ako po'y Benny Ginto at iti in News Force, Pampanga. Alayang budget in COMELEC para king manual recount. Yan ang pakibat ng COMELEC chairman king kulait na bilangan lang pasibayo rin boto king manu-manong paralan. Ay ang balita ng Patricia Mamao. Mamasala ng Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan niya pa mong amiendan in Republic Act 9369 o yung Automated Election Law o magpasa pa mong bayong batas bang dinandala ning susubong a manual recount. Ing pamagmasala, gewa ng Garcia, katukining pilang kulait na bilangan lang pasibayo king manumanong paralan, reng boto king kayayari pa mong May 12 midterm election. Sagmang Garcia, kapag nasaning nga manuang batas ing mika full automated polls na mangailangan manual counting da rin boto. Makanyan man, makasulat mo naman king batas ing random manual audit o RMA na ing intensyon ing i-verify nung gusto ing gewang pamamilang da rin makina kareng balota. Dagdag na pang Garcia, alaya naman kanong budget ing komisyon para king manual recount da rin balota. Minuna na ng sinabing Garcia na ing mong metong election protest ing malyaring magpasubong para king manual recount. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Dire-diretso yung pamaglinis ilog o Abacan River Cleanup Drive king Ciudad Angeles. Ay report ng Patricia Mamangon. Inyang Sabado, May 17, sinunduing pamaglinis o ing Abacan River Cleanup Drive, king partining Barangay Anunas, king Ciudad Angeles. Ing aktibidad, penimunandereng empleyado ning Balibago Water Works System Incorporated o BWSI, Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated o MAXI, Abacan River and Angeles Watershed Advocacy Council Incorporated o ROACI, at Angeles City Environment and Natural Resources Office o Senro. Tinago niya naman Keti, Yanunas Barangay Captain Augusto Otto Flores, nagkakaisang Guardians President at Araw ACI Vice President Sonny Dobles, BWSI CSR Manager at Araw ACI Executive Director Minerva Arceo, MAXI Director Jen Arceo, Kaapka President Henry Pan, reng volunteer iba't king Barangay Anunas at reng miyembro ning nagkakaisang Guardians. Ganang tao dapat conscious tao magiging environment talaga. Kasi po tang na yan, gagawa yung sakit siya, siyempre, hanapin tang kabungan niyang mabihe po. Na minsan tang sanya na yung bagay mo makakit, yung makatakot. Kasi itong bakterya, kaya mo naman nakakit. O tayo, di nga anak, magbabadlaki, no? Kaya atin lang, o dugpaya, kaya dala na kayang paligid, sasakit na rin tao. Na dapat maglinis tao talaga. Kasaupla naman king aktibidad reng volunteers, iba't king Best Western at Hilton Clark. Adwang truck ning basura nga kolekta, iba't king River Bank at Ilog. Ingabakan River Cleanup Drive, bulanan niyang aktibidad king kapag nasanalingapan niyang ilog. Kayag na naniting pa magpatupad community education campaigns, green workplace practices at environmental awareness para kareng Angelenyos. Lakwas na kareng makatoknang king malapit king ilog. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kaya katane magsilipan ing latest artwork ng kabalen artist ay Ron Salazar, king report ng Aaron Perez. Bakit nening Kapampangan artist ay Ron Salazar, iba't king Santa Rita, Pampanga, ing kayang kabayong obra o artwork, amiki titulong Paragon of Virtue. Gawayang obra king stainless steel at tempered auto glass. At ating sukad at 12.5 by 10 feet. Entitled na po nini is Paragon of Virtue. About yun ni king kay Maya Patao, king aspetong spiritual, ing kabaldugan na nini gustong
Atsuta na king sumangin dabi, sisymbolize na itang kaya pa namin tao king kabilang bi. Kapag nasan ng Ron Salazar na ipaganaka ing ulaganing kayapan, libutad na ring amon akapag subukan ngening bayong panahon. Ren pong mag-aspire, maging visual artist din, kalupa mi. Luguran nyo mo itang gagawan nyo kasi mas pag masaya ka king gagawan mo, mas masanting itang apal to mong obra. At the same time, yung suggest ko, kailangan mo mag-stick kayo ng field din kasi kaya katamong artist, kailangan mo kumabye. So, dapat ating ka mo rin fallback or alternative source of living. Kalupa ko po, gagawa ko rin furniture on the side, aside kayong kanakong art. Kilala yung Kabalen bilang metong karing matenakang Kapampangan artist as sinambut Grand Prize King Sculpture category ning Art Association of the Philippines. Ing iskulturang Paragon of Virtue asahan niyang magsilbing paganaka at inspirasyon karing memalen na pilinan ing maging mayap king Aldo-Aldong pamibyebye. King istorya ng Patricia Mamangon, ako po'y Aaron Perez para king News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Baleng, Susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bayong shopping mall, hindi muklat king Balen ng Arayat, ang paniguradong daywan na rin Kabalen. Ay din balita ng Patricia Mamangon. Good news kareng Kabalen king Arayat. Formal neng binuklat ing pekabayong shopping destination ing Walter Mart Arayat. Located along Jose Abad Santos Avenue, Barangay San Jose, Mesulo, Walter Mart Arayat is now your one-stop place for shopping, dining, and family fun, all in one roof. Excitement was in the air as families and barkadas came together to witness the mall's grand opening. From colorful performances to special promos and exclusive deals, talagang ramdam ing fiesta vibe. Iniimbitahan ko po ang lahat ng ating mga kababayan na Kapampangan dito sa Arayat na magtungo po dito sa Walter Mart Arayat. Muli po kami po ay bukas mula Lunes hanggang Linggo, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Para naman po sa gustong mag-grocery ng mas maaga, ang ating pong supermarket ay bukas ng as early as 8
a.m. Expect amazing promos and discount galore. Mapamanyali kang groceries, gadgets, o kaya naman school supplies. At Alibu Shopping kay Walter Mart. It's a community space where everyone is welcome, from kids enjoying the play area to moms and dads finding great deals. The mall is designed for clean, safe, and comfortable shopping that fits every lifestyle. Napakasaya, wala pong pagsidla ng kaligayahan ng mga Arayateños dahil gaya po ng Walter Mart, isa pong pinagkatiwalaan nila ang bayan ng Arayat na tayuan po ng ganitong business. Kaya po napakalaking lalo na po sa ekonomiya ng bayan, ito na po siguro ang pag-usbong talaga, yung hindi mapipigilan ng progreso ng Arayat. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng dili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Balabalaw sa pamuri ning apekto na ning Intertropical Convergence Zone o ing salubungan ning hangin king Northern ampong Southern Hemisphere. Ampoing apekto ning easterlies o ing hangin namang manibatan king Dagat Pasipiko. Anya asahan ning pamanuran king Mindanao, Palawan ampong Eastern Visayas. Samantala, king Metro Manila ampong aliwang parte ning bansa, asahan ning masanting nga panahon. Dapot ating pamuring pamanuran, kidlat at duldul king Gatpanapon at Bengi. Hala namang akakita low pressure area king luwal ampong kilub ning Philippine Area of Responsibility. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita kay king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, issue o reklamo king kayo lugal, palyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit hindi kayo screen. Malyari mo namang mag-post hindi kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Dahil ba nyo lang ining Lunis na may kalapay istorya kitiking probinsya. Yako po Benny Ginto at ini in News Force Pampanga. Balitang puto, King Balen, susunod.